mbifuje kugira intangiriro nziza cyane z'iki cyumweru. Bayern Munich akaba ariwe mwami w'Uburayi. Ikinyamakuru Bild akariko kiri kubitangaza. Ikinyamakuru cyatubwira ko Paris Saint-Germain n'umudage wayo Thomas Tuchel kabisa batsindiwe ku mukino wa nyuma i Lisbon. Igitego cy'umusore wahoze kino ikipe ya Bayern Munich ndetse wanyuze muri clash ya Paris Saint-Germain akabitwa Kingsley Coman akari watandukanyije impande zombi ku minota 59. Bayern Munich itwara igikombe cya gatandatu cya Champions League ndetse inatwara triple y'uyu mwaka. Twerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa na marira gusa nk'uko ubibona na Neymar akakandi ikinyamakuru kivuga ati ntahozwa. Ikinyamakuru l'Equipe cyatubwira ko nyuma gusha uburyo bwinshi cyane mu by'ukuri Neymar ndetse na Mbappe icyakurikiyeho nta kindi byari ukwicuza kwa Paris Saint-Germain. Bayern Munich itwaye igikombe cya gatandatu cya Champions League ari nako igitego bagitsinzwe n'Umufaransa banirereye Kingsley Coman. Ikinyamakuru l'Equipe kikatubwira ko umuntu wazonze Paris Saint-Germain wa mbere n'uyu muzamu Emmanuel Neuer mu by'ukuri akaba yabazonze yahagaritse imikwajya kurinda naho wanarariraga ukamutera umupira akawukuramo. Ndabibutsa umupira wa Mbappe yamuteye anaraririye awukuramo nawe byari show. Ikinyamakuru Le Parisien ati ni iherezo ry'inzozi rya Paris Saint-Germain nta kundi. Ikinyamakuru Renio cyatubwira ati inzozi zabaye brisé nimba navuga ngo zashwanyaguritse baba we. Ikinyamakuru Le Figaro nacyo kuri titre imwe kikaba kivuga ati inzozi zashwanyaguritse mu by'ukuri. Ni nako kandi ikinyamakuru Var Matin kitubwira ati Paris ati inzozi zarangiye nta kundi. Mu gihugu cya Espagne ibinyamakuru kuri uyu wa mbere nta kindi bivuga no gutsindwa kw'ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse no gutwara Champions League kw'ikipe ya Bayern Munich. Ikinyamakuru AC cyatubwiye ati Bayern Munich yibereye muri paradis ati nyuma y'igitego cya Kingsley Coman kuri ikipe y'abajene ya Paris Saint-Germain Emmanuel Neuer yabashe kubahagarika ahereza Champions League ya gatandatu ikipe ya Bayern Munich. Hanyuma ikinyamakuru kigasoza inkuru kitubwira ko Neymar na Mbappe babivuyemo hakiri kare cyane. Ikinyamakuru Marca kikatubwira ati amafaranga ntagatanga umunezero. Ni nyuma yo gutsindwa rero ku ikipe ya Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Bayern Munich kuri finale ya Champions League kitubwira ati ikipe y'Abadage kabitwaye triple uyu mwaka match 11 yatsinze mu by'ukuri muri Champions League yakoze akazi gakomeye cyane. Ikinyamakuru Estadio Deportivo mu mujyi wa Sevilla cyo kikaba kiduha rendezvous ya Super Coupe kitubwira ati Bayern Munich wagitwaye cerebral ariko turahurira i Budapest muri Hongria kuri 24 z'ukwezi kwa 9 kuri Puskas Arena akariho Sevilla izahura n'ikipe ya Bayern Munich ku mukino wa Super Coupe wo ku mugabane w'Iburayi. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kikaba kitubwira ko Barcelona ifite kesangazo kwigaho irabura icyumweru kimwe ngo itangire season kabisa nshyashya itangire pre-season. Ronald Koeman na Barcelona agomba kwicara rero bakiga ibibazo by'aba bagabo batatu harimo Samuel Umtiti ushaka gukina kandi nta mwanya ubanzamo mu by'ukuri hari ugaragara mu ikipe ya Barcelona. Hari Luis Suarez ushaka gukina kandi nabwo bazanyira Lautaro Martinez byagorana ko yabanzamo. Hakaza Ivan Rakitic ushaka gusohoka mu ikipe ya Barcelona. Afera suivre. Mundo Deportivo kandi ratubwira ko Milan Pjanic azatinda kugira mu ikipe ya Barcelona nyuma yuko bamutestinzemo coronavirus COVID-19 mu by'ukuri akaba yaranduye. Dukomeze twirinde kuko ndabona bikomeye cyane. Mundo Deportivo inkuru ibashimishije cyane nuko Nino Wera yamaze gutangaza yuko atagurishwa Paul Pogba muri isama agiye kongera amasezerano n'ikipe ya Man United ndetse na Brot Haaland atari bugurishwe muri isama. Nyuma yo gutangaza amagambo rero uyu mwagent w'aba bagabo bikaba byashimishije Mundo Deportivo nawe urabyumva bayishima hejuru ya Madrid reba hejuru ya case yanditse ngo Madrid yimenyesha ariko ikinyamakuru Sport kikaba kitubwira ko komande zose ubu zifitwe 100% na Ronald Koeman. Uyu mutoza ngo niwe ufite ubutegetsi bwose mu ntoki ze. Barcelona ikaba izasinyisha abakinnyi ashaka. Ikindi iyi kipe ntizigere gurisha abakinnyi adashaka ko bagurisha. Nukuvuga ngo kugira ngo bagure banagurishe Ronald Koeman agomba kubigiramo uruhare. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Tuttosport ikatubwira ko Pirlo ari gushaka Locatelli umusore ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Sassuolo. Corriere dello Sport yo ikabitubwira ko COVID iri gutuma football igira ubwoba. Ni nyuma yo korero Sinisa Mihajlovic akaba ari umutoza w'ikipe ya Bologna yamaze gutestingwamo coronavirus COVID-19 mu by'ukuri birakomeye cyane. Corriere dello Sport kandi yatubwira ko ejo Antonio Conte ndetse na Zanga president w'ikipe ya Inter de Milan ejo bagomba kwicara bakaganira bakarebana mu maso bakabwizanya ukuri batakumvikana bagahita batandukana. Iyi kipe ya Inter de Milan ikifatira Maximiano Allegri. Afera suivre. La Gazzetta dello Sport ikabigaruka itubwira ko Zlatan Ibrahimovic atarumvikana n'ikipe ya AC Milan ndetse bikaba byashimangiwe rero na Nino Raiola ubwo yaganiraga na Sky Italia akabwira ati Ibrahimovic ntago ari hano. Bamaje ati ni question y'amafaranga yavuze ati oya ni ikibazo
cyuko akeneye ahakina muri style ashaka. Iki kinyamakuru kigasoza inkuru kitubwira ko ikipe ya Milan rero niramuka itandukanye na Zlatan Ibrahimovic wita ishaka Luka Jovic w'ikipe ya Real Madrid cyangwa se Angel Correa w'ikipe ya Atletico Madrid na alternative aho ngaho agomba guhitaza mu ikipe ya AC Milan. Twakije mu gihugu cy'Ubwongereza cy'amakuru DMR cyatubwira ko FA ndetse na Southgate bagomba kujya inama uyu munsi nimba bari buhamagare Maguire cyangwa se batari muhamagare. Maguire rero ari mu bibazo by'uko ashobora kudahamagarwa nyuma yo gufungirwa iminsi 2 mu gihugu cy'Ubugereki. Uyu mugabo akaba yaragiye mu biruhuko hanyuma arwana na polisi yo mu Bugereki rero arafungwa. Ubwo nizere ko nsubije benshi bambazaga muri comment ibyabaye kuri Maguire, ariko mu numvera ama video yashize twabivuzeho. The Telegraph ikatubwira ko ejo ahitwa Siros ariho hari Maguire azumva imyanzuro y'urubanza, ari nako kandi Maguire yohereje rero abanyamategeko bakomeye cyane mu by'ukuri bagomba kujya hariya kumuburanira cyangwa se guhita bajurira imyanzuro y'urubanza izafatwa ku munsi w'ejo hari mu gihugu cy'Ubugereki. The Telegraph ikabitubwira ko Pogba agiye kongera amasezerano n'ikipe ya Manchester United. The Sun ikabyungamo neza cyane itubwira ku magambo ya Nino Raiola yatangaje Sky Italia ku munsi w'ejo nimugoroba, akaba yavuze ko azongera amasezerano mu ikipe ya Man United kandi ari mu ikipe ya Man United 100%. Ikimakuru The Sun kandi cyanakomeje tutubwira ku ikipe ya Arsenal. Fred Ljungberg akamaze gutandukana n'ikipe ya Arsenal nk'umutoza wungirije. Ubu rero Mikel Arteta marashaka Dennis Bergkamp kumuzana nk'umutoza wungirije mu ikipe ya Arsenal. Affaire à suivre. Ikimakuru The Sun kandi cyatubwira ko Kawoka ashobora kuzambagarwa ku munsi w'ejo mu ikipe y'igihugu y'Abongereza, akaba yaramaze amezi 15 adahamagarwa. Ikimakuru The Sun cyatubwira ko Ben Chilwell Leicester City kumushaka $50 ariko kuri ngubu biragoye nyuma yo uyu musore yavunitse ndetse akaba atari utangire pre-season ikipe ya Leicester City. Uyu nguyu rero arashidikanywaho rwose ashobora kutagurwa n'ikipe ya Chelsea muri sama kubera ko afite ikibazo cy'imvune marastragoninga cyane. Ikimakuru The Sun kikakitubwira ko West Ham iri gushaka Callum Wilson rutayizamu ikipe ya Bournemouth. $18 z'amapaundi rero akaba arizo imaze kurekura mu ikipe ya FC Bournemouth, ariko ntago iri yonyine gusa Tottenham Hotspur, Fulham na Newcastle nabo bari hafi aho bashaka kuyutayizamu. Ikimakuru kandi kikakomeza kitubwira muri inkuru yuko West Ham iri no gushaka kurangiza Palace kuri Ryan Fraser. Ryan Fraser ahari ni umukinnyi w'ubuntu nta kipe afite, akaba Palace yari mu proposal $50 by'amapaundi ku cyumweru, ariko West Ham nayo ikaba ije iyatanga. Affaire à suivre. Ikimakuru kandi kigasoza inkuru kitubwira ko Leeds nayo iri gushaka mu ikipe ya Bournemouth Lewis Cook. Ikimakuru DMR kikaba cyatuzana inkuru nyinshi cyane hano icyarimwe z'amatransfer zakozwe na Adrian Kajumba ndetse na Simon Jones. Inkuru ya mbere nuko Arsenal ifite icyizere cyo gusinyisha Gabriel Magalhaes ndetse no kumutangaza vuba hangaha uyu munsi kuri uyu wa mbere arakora medical i London, hanyuma idiru ikazarangira kuri $27 z'amapaundi. Ikimakuru DMR kandi kitubwira ko Arsenal ihita yishyura $23 z'amapaundi ako kanya. Uyu mudefenseur akaba ari businye imyaka 5 mu ikipe ya Arsenal ndetse akahabwa umushahara $80 by'amapaundi ku cyumweru mu ikipe ya Arsenal. Uyu mudefenseur kandi ararangiza medical ni kumwe officializa byose bimaze kurangira, ahita afata quarantine y'ibyumweru 2 hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. DMR kandi kayagarutse kuri inkuru ya Pogba. Nino Raiola yamaze gutangaza yuko agomba kongera amasezerano ndetse akaguma mu ikipe ya Man United. DMR kandi yatubwira ko AC Milan mu zamu wabo bari batije mu ikipe ya Aston Villa Pepe Reina kuri ngubu agiye kuyita yiyangaje n'ikipe ya Lazio Roma mu gihe cy'imyaka 2. Anako kandi Aston Villa nyuma yo gutakaza Pepe Reina mirashaka Sergio Romeo w'ikipe ya Manchester United. Chelsea ikaba yabashije igiciro ku muzamu w'ikipe ya Rennes Edouard Mendy w'imyaka 28, akaba rero ari umuzamu wabonera kuri makeya waza guhangana na Kepa Arrizabalaga. Tottenham Hotspur ikamaze gutangaza yuko itari bure kuri Ryan Sessegnon muri isama yashakishwaga n'amakipe menshi cyane harimo na Barcelona, akaba yaranitwaye neza cyane umusore w'imyaka 20 rero ubwo Tottenham Hotspur yatsindaga ibitego 3-0 Ipswich mu mukino wa gicuti. Leicester City ikaba iri kubaza Ajax Amsterdam icyo bisaba kugira ngo igure Nicolas Tagliafico aze gusimbura Ben Chilwell ushobora kwerekeza mu ikipe ya Chelsea. Hanyuma kandi ikipe ya Leicester City irashaka umudefenseur w'umutima wa defense w'umunyaturikiya Ozan Kabak w'imyaka 20 ukina ikipe ya Schalke 04. Ikimakuru DMR cyo cyagarutse kuri Alexander Zinchenko uyu munya Ukraine ukina ikipe ya Manchester City, akaba yavuze amagambo kuri vestiaire ya Man City, akaba yavuze ko rero nyuma yuko bandagajwe n'ikipe ya Lyon muri Champions League ibitego 3-1 i Lisbon, Pep Guardiola ngo ntiyigeze agera muri vestiaire nta n'ijambo na rimwe yaje kubabwira. Ibi ngibi kuri Zinchenko akaba ari igitutu gikomeye cyane biniyongera ku mudamu we ku munsi w'ejo atangaje yuko atigeze yishimira Pep Guardiola uburyo yakinishije ikipe ye, avuga ati ni gute akina defense à 3 kandi ikipe itabimenyereye agahindura ibintu ku mikino ikomeye. Ndabizi ko umugabo wanjye Zinchenko bitari umushimishe, atari ko ndariko coye jewe ntago byari nari kugendera aho ngaho rwose nabivuze.
ariko uyu mudamu nanjye nemeranya nawe mu by'ukuri Pep agomba kwemera critique zose kuko nawe yabonye ko ibintu yakoze yari amafuti. Les amis, mbifurije kugira umunsi mwiza cyane, Imana ibarinde kandi dukomeze kwirinda coronavirus COVID-19.